Tek svetovne harmonije je svetovni štafetni tek, ki simbolizira pomen mednarodnega prijateljstva in razumevanja. Po Hrvaški je Plamenica prispela v Slovenijo in bo pot nadaljevala po Italiji. Tek se je začel 23. februarja na Portugalskem, zaključek pa bo v Avstriji 8. oktobra na Dunaju. Ekipo mednarodnih tekačev so sprejeli tudi v Slovenskih Konjicah v torek 4. septembra popoldan na Mestnem trgu. Drobni dogodki in vsa srečanja na poti so tisto, zaradi česar se je tek svetovne harmonije dotaknil src številnih ljudi, zato so jih tudi Konjičani z veseljem sprejeli, jih prijazno pozdravili, primerno pogostili in z njimi nadaljevali dolgo pot. Dobrodošli, dragi tekači teka svetovne harmonije. Welcome, dear runners of the World Harmony Run. We would like to welcome you in Slovenske Konjice. But we would like to do it with big music and with big dancing at the beginning. Therefore, I am inviting the dancers from the Slovenske Konjice dancing J-Dance Studio to welcome you in our town of wine and flowers. J-Dance Studio. Ascolta Valusa, baila para tu papi. Župan Miran Gorinček. Dragi mladi prijatelji, spoštovane gospe in gospodje, z veseljem in ponosom zopet v našem mestu pozdravljamo udeležence svetovnega teka harmonije, prijateljstva in predlagam, da še enkrat pozdravim z enim gromkim aplavzom. Ponosni smo, da sodelujemo v tej karavani, katere osnovni namen je, da se zavemo, da boljšega stanja v naši družbi ne bo, dokler se sami ne pričnemo zavedati, da nujno potrebujemo sodelovanje med vsemi ljudmi, med različnimi narodi na vseh kontinentih tega sveta. Ekipi, ki je prinesla to sporočilo v naše kraje, želim prijetno bivanje pri nas, predvsem pa, da z uspehom širijo to misel po sodelovanju po celem svetu, tudi v bodoče. Predlagam, da od besed preidemo k dejanjem, predstavniki nam bodo povedali, kaj pravzaprav je njihov namen, na to pa se bomo skupaj lotili tega simbolnega dejanja, da ponesemo to plamenico naprej v svet. Mislim, da ste rabili kar nekaj časa in truda, da ste se to naučili. And you know also what it means to work together in a team. In vi seveda veste, kaj pomeni, da delate skupaj v timu. And as you probably know better than many others, each individual can make a difference. Because if one is messing it up, the whole thing is messed up. In vi verjetno veste boljše kot marsikdo drug, da če en sam v timu naredi napako, se lahko vse zruši, tako da je res čisto vsak pomemben. So in a team, everybody is important. V skupini je res vsak tisti, ki je pomemben. Be it a dancing team or sport team or be it a community. Naj bo to plesni klub, športni klub ali pa neka večja skupina. And this is why we actually run this torch. In zato pravzaprav tečemo s to plamenico. Because we believe we are also a world team. Ker verjamemo, da smo ena velika svetovna ekipa. And that this world team, everybody can make a difference. In v tej svetovni ekipi lahko vsak prispeva nekaj za spremembo. Regardless what we do in life, where we live, what skin color we have. Ne glede na to, kaj delamo v življenju, kakšna barva je naša koža. Because we have an incredible power, each of us. Ker vsak od nas ima v sebi neverjetno moč. Each of us can create the world we want to live in. Vsak od nas lahko ustvari svet, v katerem želimo živeti. But usually we don't use this power. Ampak ponavadi te moči ne uporabimo.
We tell others what we should do, we imitate others, we wait for other people to act on our behalfs. Govorimo drugim, kaj bi mogli narediti, čakamo, da bodo drugi naredili in čakamo, da bodo drugi naredili nekaj namesto nas. But there is a very old law, you can say, that says if we want to change the world, we have to change ourselves. Ampak obstaja nekaj, čemur bi lahko rekli, starodaven zakon je, da če želimo nekaj spremeniti, moramo mi začeti delati to spremembo. So we have to live the world we want to live in. Se pravi, mi moramo živeti ta svet, v kakršnem želimo živeti. And this means we have a responsibility. To pomeni, da nosimo v sebi odgovornost. And the responsibility is to start with ourselves. In ta odgovornost je, da začnemo sami, brez da čakamo It's druge. like if you want to have friends, you have to be friendly to others. To je v bistvu tako, če hočemo imeti prijatelje, moramo biti mi najprej tudi prijateljski do drugih. So we have to take symbolically the first step. Tako pomeni, simbolično moramo narediti ta prvi korak. And this is why we pass this torch from hand to hand. In zato podajamo to plamenico iz roke v roko. As you heard before, millions of people have had this torch. Ko si že prej slišali, več milijonov ljudi je že držalo to plamenico. Presidents of countries, people like Nelson Mandela or Mother Teresa or Mikhail Gorbachev and many sports people, athletes. Predsedniki držav, Nelson Mandela, Mati Teresa, različni voditelji, tudi naš predsednik Danilo Turk je držal plamenico. But also millions of little kids. Ampak tudi milijoni majhnih otrok. And everybody contributes something. In vsak prispeva nekaj. And we have been with this torch now in more than 150 countries. Do zdaj smo bili s to plamenico že v več kot 150 državah. And people ask us always, what do you like most? Which country is your favorite country? In ljudi sprašujejo, kaj jim bilo najbolj všeč, katero državo ste imeli najrajš. And I usually tell them, the best thing we learn are the people. In ponavadi jim rečem, najboljša stvar, ki jo spoznamo, so ljudje. Because there are great people everywhere. Ker v vsaki državi so dobri ljudje. And most people want to live together in peace and harmony and friendship, and you want to live your own life. In večina ljudi pravzaprav želi živeti skupaj v miru, v harmoniji, želi živeti svoje življenje. Just a few are messing it up for us usually. Pravzaprav je ponavadi samo nekaj ljudi, ki delajo zmedo. But you see, there are many more things that actually unite us than divide us. Pravzaprav obstaja veliko več stvari, ki nas povezujejo, kot pa ločujejo. And what we try to do with this torch is we try to bring inspiration, we want to bring hope, we want to tell you that there are great people everywhere. In s to plamenico pravzaprav želimo dati navdih, prinesti to sporočilo, da so povsod ti v bistvu res dobri ljudje. And that all of you can make a big difference. In da vsak od vas lahko naredi eno veliko spremembo. And this is the message that travels with the torch. To je sporočilo, ki potuje s to plamenico. And it's already a very good tradition for us as an international team to bring this torch to your city. In pravzaprav je že kar lepa tradicija, da to plamenico prinesemo tudi v vaš kraj. So I would like to hand it now over officially to the mayor. Sedaj bi želel to plamenico uradno predati županu. And then I would like to give it all of you, but first we do another little thing. In malo kasneje bomo pa dali tudi, da si jo boste vi vsi podali. So let me now hand over the torch. Zdaj bom predal županu. Cilj teka svetovne harmonije je širjenje prijateljstva in razumevanja na svetu. Mednarodna skupina tekačev, ki nese gorečo plamenico, teče in si predaja plamenico iz roke v roko, ter s tem daje ljudem različnih narodnosti možnost izraziti svoje upanja in sanje po boljšem, svetlejšem svetu, kjer je prostor za harmonijo v srcih, medsebojnih odnosih, najprej med bližnjimi v družini, med prijatelji, znanci, sosedi, sošolci in v svojem kraju. To je najdaljši štafetni tek na svetu, v katerem je do danes sodelovalo že več milijonov ljudi. Ustanovitelj teka svetovne harmonije je indijski atlet, filozof, umetnik in pesnik Shri Chinmoy leta 1987, ki se je posvetil širjenju idealov svetovne harmonije in enosti. Verjame, da je šport mogočno orodje za vzpodbujanje globalne harmonije. Letos bodo mednarodni tekači obiskali 140 držav na 6 kontinentih in pretekli preko 50.000 kilometrov. V teku z gorečo plamenico lahko sodeluje vsakdo. Atleti, neatleti, mladi in stari, svetovni in lokalni voditelji, čisto vsakdanji ljudje dobre volje, ki prispevajo svoje upe k svetovnemu prijateljstvu in harmoniji.